bak train ko benta ki cha ko ho chingai ko ban ko benta Kahil State People Democratic Party ne kasingi kalapan pa ka jingben nya halor ka jingduna palat kinong yalam ha ka jai benrio ki badon ya kanong rem ka baskem ha ka jingtre kam jongki ya kani lapan pa ru president rangba ka party uba KP Pangyang ha ka regional council jo ka HSPDP East Khas Hills ka balong halai mkhra ha kani ka jingalang ka district kala jedru ya uba Martle and Mukim MDC ka Maukenro kumu president jo ka HSPDP East Khas Hills Nalor kini ka council kala jedru ikiwei pat kinong kit kamban kit ban ba bat pen kre ka party na kabenta ki election MLA kaban salong house nam 8000 arphulai aka souvenir ke jogi diki MLA ki MDC bat barbai lagi khenye ki wei ki political parties menta ha ei kita ka face ne ka good mat jong ki nong yalam ki bala katjas aka jong mahuping karta jogi ma ba martel ki long ki bala na nong ngong ye pi ka party SPDP pat ki nong yalam jong ka party ki jogi ki dei ki bi yakam haka hop haka jinsha haka nongim jong ka rifa ka jai rifa ka pa ka jogi ngala badong they are the leaders who maintains the principle Gidei ki yalam ki badam yaga nongrim bashisha ngala banong bat kiwe ki party dise ki ha hap ni nong yang apa bat nga kalau kali ji bu ka ni ko ka jai ben riu ki jongi ka kerdu pala ye ki nong yalam ki bayen skat ha ka nongrim bat ka jing shisha kali ki ya hamana baski ye ki suno hai PUM की media report dan baborom की media report की आय report विशेषा किदे की illegal mining transportation of coal illegal kejing highway an kit be an ti be an di be an to bawon bagari jogi pangron nag ay hoy SPP ke juong ni beliau ya kabor basinsahi halo ka khndo siat udang trai mangi ongdan basnau anda ke ADT dalam ban dan itu sana ya ke hayu yo ayu ye negeri jogi namar ka board ongdan mangi hane ladon hakata ka sarkar India apply ye ke jing sahi yo mar jonga jopi jogi kari bhai pyang ka bore ni nilele ka full estate uput sam umbyang ni haba na tray bantaban tumbe hoy ta khlo ka siap kampadon ka ikhtiar ba klaim bor ha ka sikdul ya ke jai jogi bantagan sagawai ka vision ka jingyui bak ka jingpos niu bak bana ulong bak ka beri pediang kadai bak HSPDP saja simpak kan jale ban itu ya ka jangan riu ka beri pat khasi benar daga kerteng khasi state Mumbai ya ka jangan riu mizo la itu daga state Mizoram jangan riu Nagaland juga no east ka wetang ka district Assam chua ngiyo ka Nagaland state ka jangan riu Arunachal iyo ka daga Arunachal state Berkumpul jai meriah ke India, par bawa Nigeria dan keteng ke state, Punjab kedai di Punjabi, Assam kemudian Assamese, Maharashtrian kedai ke tengah state Maharashtra, Bihari kedai ke tengah state Bihar, Niru Khasi Jaintia, Khasi Penar, Indio no ke state. Ya kan ni, kan sadai isu ke bahak awak kesini, mentakim patentang, kipas kau dengkam. Lesikin pat sumutuha, lesikin pat ngam. Daripada kota yang kau kasih benar, hak kerteng Meghalaya ngimpiang ini. Ai bat India berkowe. Dan itu yang state jogi. Dan kerteng jogi. Dan kerteng yang kerteng ke fleet jogi. Ibu kita kasih jasa. Bat mila tolong ya kejingelam RC next sembrada. Bat Garulan movement, state movement committee. Yang nyelek oba pangnya SPDP jogi. Bagi apa politely ibangidon tentang association Bangladesh India bang itu ialah state halak jai beri terpang halak tim terpang ya gede ni selai associate bagi kita ibadon keju ketau SSPDP kum upnai khatsau senya Kabalai bat kabala biang kata kajingikan kasembol haka durusing
ngadu nengkong la surga imahubi